Langin ding makatuki. Paraging kapasalamatan ding makatuki at ding karelang familia. Jesmel Soriano, Edgar and Glenn Navarro, Lay, Nicole and Kylo Campo, Rodel and Jinky Manyalak, Jay and Daisy Soriano, Mike and Diane Marin, AC and Jonah Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Gelson and Lisalyn Pasano, Elisa, Conrado, and Eufresina Mariano, Carmelita, Maria Carmela Cueva, Vic and Maria Manuela Sarsagat, Angel and Ines Gosum, Roel and Carmen Bautista, Pablo and Reynalda Giao, Bless Constantina Pemuar and family, Richard Giao and family, Yoli, Jesseline, Jeffrey and Joshua Tayag, Child Alfonso, Jocelyn Elmer Heroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlene, Veronica De Leon, Piping and Lucy David, Maureen and Laverne Lumanog, Connie and Arnie Ducot, Alvin and Grace David, Jocelyn and Brian Sibog, Elsia Claire, Gabriel, Ella, Quincy, Liven, Elizabeth, Eduardo and Rosario Gilas, Chit and Robin Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Leia and Ansley Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Daliman Lutak, J and G Carrion, Manabat family, Buwan Angeles de Macali, Nulud and Saukong family, Gozum and Taginod family, Tony Mendoza, Anika May, John Alfred, Aliana Marie, April John Marini, Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Jasmine Minaves, Mercy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco and family, Edgar and Agnes Guevara and family, Attorney Francis Lagman, Bernal family, Parking Aldorang Kebay Tandi, Ethel Manlutak, Quina de los Santos, Nancy Marcelo, TJ Marcelo. Parking safe travel ng Aldwin Justin Ducot. Parking Kayadwanandari, Lorabel Manyalak, Manlutak, Medina and Polintan family, Tita Gozum, Tess Calma and family, Teddy, Edelrina and Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Arcel and Shangri-La Gilas, Francelin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Vitug, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervin Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan Dig Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Young, Dewey and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Liza Pineda, Minerva Concepcion, Cariza Marie, Charmaine, Ronilo, Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Francelin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Vitog, Crisanto Santos, Jacqueline Bautista, Aida and Robert Manalili and family, Joshua Angeles, J and Chi Carrion, Nina Gonzalez, Janelle Serrano, Twinkle Boqueo, Lara Reyes, J. Samay Kasopanan, Kayla Galvez, Paraking Kapaldanandari, Jermaine Victor Francher, Lucia Flores, Marieta, Rogelio, Wela, Raquel, Rael, Eric, Roman, Edna, Zairil, Joel, Jan, Ines Gozum, Norma Gueco, Miguela David, Marites Sebastian, Jeneline Bundalian, Consuelo Mendoza, Rosario Gilas, Stephen Martin Manlutak,
Josie Hinco, Pablo Giao, Lucia Flores, Rogelio Marieta, Roman, Joel, Edna, Nino Sahagun, Cecil Manlutak, Rina Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., Among Greg Canlas, Vanji Manlutak, Rene.
Pakatipon tamo, kilagyon ingi pa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing lugod at grasya ni ginutamong Heso Kristo at ning Joseph pa, manatili sanang parati, kaya kayungan. At kay kahante mo rin. Mayapag at panapon po, kaya kayungan. Kumusta na kayo po? Mayap po. Kaniting 32 Domingo ning karaniwan a panahon, damdaman tayang ngening ginutamong Heso Kristo. Kinamit neng meto nga yalimbawa, iting meto nga babaeng mebalo, king pamamaldug na, king pibabaldugan, king templo, karing 10 sentimo sa mitatagan, king bulsan. At ban kanita maging karapat dapat tamong magmasusi kaniting misteryo ng Kristo. Ganakantala pamot sisiyan, di kaya katamong kainan at pamikasal, at king nitnong kababanlub, anyawaran tamo, ing lunos at kapatawaranan ng Diyos. Itamungan, magkumpisal ko, In Diyos, ang mayupayang tutu. At kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, hingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ibanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel lampong santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko kin Diyos aginutam. ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa ng parati, ang gaking biye alang angka. Amen. Cristo,
Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos, sa makipuso ning metong ay pa, nilingapan mo ring kalulu, at danan mo ang katuliran ding malulupig, at pamangan ding danupan. King anak mong Yesus, pepakit mo king ingke kaming sarili, yamo ing sukat ming ipamye at aliwa ing labis-labis ke kami. Alilan mong masayang pamakirake ing makasarili ming panlalawe. Ban ing dalan ning ke kaming pamamye maging kawangis nening keka, ae lalawe king alagang bayaran. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibot, king mumunarang libro, ding ari. Mintay propeta Elias, king Zarepat. Inyang malapit niya mo king pasbuldalan ning syudad. Ikit ne ing metong ababaying mebalo, amamulot dutong apanangab. Nga na king babaying mebalo. Malyari kong makinom, inyang umeneng muli ing babayi, ban kumang inuman. Tegal na ing Elias, at nga na kaya. Nung malyari, pakipagdala mo na ako muna mga apangan ko. Nga nang may kibat ning babae. Balo ning ginong ke kayong Diyos, ing alaku agyamang tinape, atin kumong ditak kaarina, at ditak atabang olibo king lulanan. Minta ko keti, ban mamulot dutong apanangab ko, king pamagluto, para kanako at king anak kong lalaki. Itamo ing pamangan ang makatagan, at kay bat na nito, mate na kami king danok. Nga ng Elias keya, kami gaganak ka, sulong at magluto na kang apamangan. Dapat magluto ka pa mong ditak at tinape para kanako, at kay bat, iluto mo na itang para kay kayo.
Uling anti kanini ing sasabihan ning Ginu, ing Diyos ning Israel. Eya kagisangan arino ing lulanan, at eya mo naman kagisangan taba ing datukanan, hanggang ena ibaldog ning Ginu, ing uran king yato. Mekoyo ing babayi, at tiparan no itang sinabi ng Elias keyo. Ilang atlu, i Elias, ing babaeng mebalu, at ing anak no, mamangan lo aldo-aldo. Dapot ing lulanan arino, eya kegisangan, at indatukan ng tabang olibo, antimo ing sinabi ng Ginu, king kapamilata ng Elias. Ing amano ning Ginu, Salamat kin Diyos. Dalita pakibat, purian me ing Ginu, o kaladwa ko, purian me o kaladwa ko, purian me ing Ginu, ikanta tayo po. Purian me ing Ginu, o kaladwa ko, purian me, o kaladwa ko, purian me ing Ginu, purian me ing Ginu, o kaladwa ko, purian me, o kaladwa ko, purian me ing Ginu. Ing Ginu, potang mamatulya, papanigya, karing malulupig, at babiyang pamangan, karing danupan. Ing Ginu, yaing mititimawa, karing bihag. Purian me ing Ginu, o kaladwa ko, purian me, o kaladwa ko, purian me ing Ginu. Ing Ginu, pasalano mata, ring bulag, babangon no ring may nga bigo. Ing Ginu, kalugurano ring makatuliran. Ing Ginu, ingatan nala ring dayuan. Purian me ing Ginu, o kaladwa ko, purian me, o kaladwa ko, purian me ing Ginu. Sa sopano ring mebalo at mengulila, dapot ing balak daring mga rawak, lilipulan nala. Ing Ginu magariya, king kapilan paman, ing Diyos mo, o Siyon, magariyang alang angga. Purian me ing Ginu, o kaladwa ko, purian me, o kaladwa ko, purian me ing Ginu.
Pamamasang ibat king sulat karing Hebreyo. Eya lino bi Kristo king metong abanal alugal agawad ring gamat tao at anino ng mistula ning tune. Nuneli nubya ka rin banwa mismo at ngeni at syu arapan na ning Diyos at mamilatan niyo para kay katamo. Ing matas a saserdote daring Hudyo, lulubya king kabanal-banalan alugal balang banwa at magdalayang dayaring animal. Dapot Kristo, linubya misan mo banang adaw ing kayang sarili at ito makagyuna. Nung ema kanya ning gewano, kasi kailangan ing ulit-ulit yang mamamate, manibat po kanitang melalang yo ing yato. Dapot pepakit yo misan mo at para king kapilan paman, ngening malapit ng mapupus ing panahon, banang ilako ing kasalanan, king kapamilatan ning pamagsakripisyo na king kayang sarili. Ing balang katao, mitakdayang mate misan mo, at kay bat na nito, ukuman ning Diyos. Makanyan mo naman, Kristo, misan yamo midawon sakripisyo, banang ilako ing kasalanan daring tao. Datang yang pasibayo, para midawon yang pasibayo para karing kasalanan, nune para iligtas na lo, ring sabik mane naya kayo, king kayang pamagbalik. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Mapalad la ring alang aliwang panaligan nunemo ing Diyos, uling miyabela karing pagariana ning Diyos. Ing ginumanatili ake kayo, At keka ante mo rin, pamamasa king maya pabalita agpangkang Marcos. ligaya keka o Ginoo. King pamanuruna karing dakalataw nga na pang sinabi. Mingat kayo karing eskriba at utong mapan. Lalakad lang makaimalan pang seremonyas at pupugayan da ring tao karing plazas. Mapad lang lulukluk karing mumunang luklukan karing sinagoga at karing luklukan pandangal karing bangketi. Deti ila ring mapagsamantala king kabyayan ding kalulong mebalo at magparangalan la king panalangin dang mga kaba. Lalong mabayat ing parusang miras karela. Linukluk ni Jesus king tulid na ning kabanding limus king templo at pegmasdano ring taong babaldog kwalta. Tutulang dakal ding mga kwaltang migkalub mga ragula alaga. Kanita mo rin linapit yan naman ing meto nga kalulong babaeng mebalo at bildog no ring adwa ng kapirasong barya mikakaalagang 10 centimus. I Jesus kanita inawas no pansin din kayang alagad at nga nakarela. Baluyo, iting pakakalulong mebalo migkalubyang migit
kesa karing aliwa. Uling ding aliwa, migkalublaketang labis-labis sa tsukarela. Dapot ing pakakalulong may balu, busal na ning kakalulwana, tigkalub na ing sablang at tsukaya, ing mabilog ng pangabiyayan. Ing maya pabalita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Malisangan agad panapon po kay kayungan. Kamusta kayo po? May papawas na ko po kilikili siguro kanyan. Atin pong magdalang pitaka kaya kayo. Detang magdalang pitaka po. Pwede yun lang pakipalwal dahil pitaka kayo. Sige po. Pwede yun pong pakipalwal. Yan. Nung apalwal yun po, ring pita kayo, pwede yun pong pakibuklat. Sige po, pakibuklat yun na. Ikit yun po nung magkano lalaman. Ikit yun po. Nung alimbawa po, ngening balo yun laman, ing pita kayo. Kay ba't lumapit ko kaya kayo? Itutok ke ining salod. Itutok ke ing salod. Kay ba't sabyan ko kaya kayo, ate, pwede mo nga ni bulos ding lamanan ng pitaka mo, kene? Gawad mo. Ala kang itagan. Ikayo po, nung sabyan ko, ing lamanan ng pitaka yu, ikabit yu langan, pati ATM yu, ikabit yu la po. Ali. Or nung mga bita mo, nung mga bit ka, emo nga ni kabit. Mamye ka mo, 1,000, 500 dinalan. Itang sobra. Istong mga bit ka, sigurado kang mitagan para king sarili mo. You will not really give everything. Ing ibyemo mo, itang sablang emo kailangan. Uling siguradong ileleme ing panyalimong asan bukas at ing pamyemong bakal karing anak magaral. Minsan po at suko king SM, supermarket. Kabang makapila king cashier, king arap ko miindala. Ining ima, abene ing kayang anak lalaki. Anyang suklian ning counter, ning cashier, ining ima kinwaning 500, kinwano ring adwang tsadinalan, kay ba't kinwane ing 50. Likwa na laretang barya. Wariking SM potang sinalika agyang centavos yamu, ibyede ing sukli mo, ware. Itang busbus, sigurado deng ibye. Itang imalikwano deto. Kay ba't anyang palako nala, abita nining anak na nga na, mami. Naiwan nyo yung pera, sayang. Kay ba't nga nanitang ima, pabayaan mo na yan, wag mo nang kukunin. Hindi na natin kailangan yan. Ilagay mo na lang dito. Hindi na natin kailangan yan. Kay ba't king arap ni ating lata, Bantay Bata 163. Kay ba't detang barya, na kailangan bildog dala ka rin. Kabang pagmasdan ko lang ako king sarili ko, this is not anymore a donation box. This is just a trash box, a waste box. Wari po tang mamyeta mo mahanyan, mo naman ibyengan. Ing ibye mo, itang siguradong mo kailangan. Itang siguradong sobra. At nung mamye ka, sigurado kang managan king sarilin. And that is how we give. And that is how we practice
our generosity. Kikakatamong ebanghelyo ngeni, nung lawen yula at pekapakiramdaman ding pamamasa, they are so much connected. Ing mumunang pamamasa, iba't yaking libro daring ari, kwento ng Elias. I Elias manyawad yang inuman ampong pamangan kening babaying mebalo. At ining babaying mebalo, agyang burineng dinan dapat mikelangan niya. Uling pota kagisangan niya. Ditak namo ing arena. At istong megisan pa ing arinang ayta siguradong mateno king dano. But Elijah insists to bake for him. Bangkanita makapangan niya. At anyang pamintwane, kilup na ning pabanwang kaya bede i Elias. Ela dinano, ela kegisangan. At eya kepaltan arina, ampong taba itang babaying mebalo. Kikatwang pamamasa, iba't karing sulat na ring Ebreo. Dimdamtamo nung makananong kapamilatan na ning metong ataw, binyenen buong buuing sarili na for us to be saved. Jesus, God, gave His only begotten Son for us to be saved, to be forgiven from our own sinfulness, that the fragrance of the perfect sacrifice was brought back to us through the sacrificial offering of Jesus on the cross. Itang ditak yanakabud, yakabud ing anak na, pe padalane king tao, ban kanita ing tao miligtas siya king pamikasala, at mikabos siya, iba't king kamatayan. O ita ing kadwang pamamasa. Ing ebanghelyo tamo tungkol ya, king adwang parti, mumuna, babala na laning Ginoo tungkol karing eskriba, reting kayang alagad, uling deting eskriba, ila ding peka malaram, ilang peka mapaglinlang, mapamiyasa, uling maburilang lulukluk karing kabisera, karing piling luklukan, karing sinagoga, at ilang panibatanan ning kasiran daring dakal, pero papalto daing mayapla, kapamilatan daring mga kabang panalangin, papasyanta. On this latter part of today's gospel, damdaman tayo ing Ginoo, kay bat ating may balong babae, may maldugya, yanakabut ing mitatagan king pulsana, adwang pirasong barya, ang makialagang 10 centimos, bildug na lapamurin, king pibabaldugan king templo. In today's gospel, there are two perspectives. Ating kanong adwang panlalawe a pwede tamong panghugutan king kekatamong pamigunam ngeni. Mumuna, ding talasulat, didinan deng pansin itang generosity na nitang mebalong babae. That the most generous person, milinob king templo was the widowed woman. Itang mebalong babae, uling yanakabuding pera na, pero bildug na lapamurin. Yanakabuding atin niya, pero binyeno pamurin king templo. At kay batating eskribang mga kwaltang talagang dakal, ingkarelang babaldog. But it is not really a generosity, an act of generosity. Pero pakitang tao mo. Bakit? Uling anyang minunang panahon, deng pibabaldugan ka nung pera karing templo, latala. Wari po tang memaldug kang barya king lata, damdaman ming kalaksing na ning barya. At nung malambat yang kakalaksinging barya, buri ng sabyan, dakal kabildug. Pero nung alakang dimdam, o memaldug kang ditak, alalang dimdam ding mga di, bala mo alalang bildug. Anyapin, isto nga limbawa, mga dila ring Hudyo, kay batatin lang kinalaksi, dimdam kinalaksi nga barya, ing sabyan do, ay karakal na bildog ni takakwaltana. That is the first perspective. The generosity of the widowed woman was highlighted by many scholars. Ikadwang panlalawe, apuri kong dinan pansin ngeni, yapin ini. Scholars said that Jesus was trying to highlight
ing Diyos, ing Ginong Kristo, burine kanong dinan pansin, itang malalyari king lipunan kanitang minunang panahon. Jesus was trying to highlight the social injustice happening during that time. Didina ng pansin, buri ng itimid, nung nano itang pante-pante panlalawi ang malilyari kanitang minunang panahon. Nung makananong dating Israelita, reting Hudyong lulubking templo, reting eskribang pong pariseo, pamyasan dala, reting babaying mebalo. Anya nung lawen niya po, in konteksto na, ni kakatamong ebanghelyo, isipan ko, mekat anyang itang babaying mebalo, umena na lang baldog detang adwang sentimo, mitatagan na, mikelangan niya. Nung may bug ibili, balo niyo po ita, denasan niyo na ita, itang yanaka buding pera mo. At istong binyeme po, siguradong ala na kang panyaling ulam po tang pagtuan. Pero ala ka nga karapat, kailangan mong ibye kasi kailangan mong mamayad. Then, nasa niyo po itay, itang makantang sitwasyon. Makanyan meka ding panamdamanan itang may balong babae, yan nala kabud. O neng kailangan o pang ibye king templo, bang kanita asabido, king ya, metong yang mayap, Hudyo. Anyapin, anyang umena lang babaldog nga dang sasabi ring iskriba, sige, baldog mo lo. Uling istong mas marakal kabildog king pibabaldugan, mas mabilis yang miras banwa, ing kekang asawa. So sabyan da, ing pamaglin lang daring iskriba kanita, sige, pakarakal mo yung babaldog mo. Bang kanita mas dakal panalangin, ing pakibatanan ning Diyos. Dagdagan mo, ing i-donate mo, ing ibye mo king templo, bang kanita, sabyan da rin kalupatamong Hudyo, ing tapat ka, karing kautusan, ampong alituntunan, na ning templo, mamayad kang dakal. That's how they deceived these widowed people, widowed women. Makanyan dalang lilinlangan, mamye kang dakal. Bang kanita dakal, ing kekang tanggapan akalam ang pong grasya. Warin ang kay malinyari po kaya katamo yan. Halimbawa, pamisa kayo. Potang reng intensyonis yu pabasa yu laking commentator. Potang kay eme dimdam ing lagyo ng tatang mo. O kaya eme dimdam ing intensyon mo. Magreklamo ka, mag-message ka king Facebook account na ning parokya. O kaya lapitan me ing opisina, puntalan me ing commentator. Kaya mandimdaming lagyo ng ning asawa ko'y tatangko, karagul ko pa mo binye. Kaya mandimdam me basa, putang kayo mag-offer ko. Wari makanyang tamo, ngayon ingkutang. Pilanwaring misa, ing kailangan mabanggit yung lagyo na ning asawa mo, bang kanita milubyaking banwa. Pilan intensyonis, pilang beses yang kailangan mabanggit karing intensyonis sing lagyo mo. Bang kanita mipakibatan na ring panalangin. Makanano karagul ing i-donate mo king pisambal. Bang kanita sabyan da ing mayap kang Kristiyano. Makatapilan ka kailangan simba kilub na ning parminggu. Bang kanita sabyan mong tunay kang sisisi ka ring kasalanan mo. O kaya sabyan mo, pilang beses kang lumapit king Gino, bang kanita magparalumpu at ipagkalub na keka, ing sablang anyawaran. How many times? How many times? How many times? But in today's gospel, God is reminding us about a very simple reminder. Be more considerate. Mabiyasa tamong makibalak. Tala pupuwersan. Detang ala namang agyu. At detang eda agyu. Makanyan ing gagawan daring eskriba. Pupuwersan dala. Mamayad kang dakal. Bang kanita, dakal mo naman ing kalam, ay mibye ang pong panalangin na mipakibatan. They are actually forcing
This is the Israelite people by saying, the more you give, the more prayers will be answered. The more you give, the more graces will be given to you. That's how they deceived people. That's how they acknowledge the generosity of others by deceiving them. Puwersan dala, agyang eda naman agyu, pilitan dala. At oy ni siguro ing maya pabalita kay katamong ngene, be more considerate, pakibalak lasana ring aliwa, pakibalak lasana ring mayna, pakibalak lasana ring anak kampong matwa, pakibalak lasana ring magkasakit king biye, pakibalak ming siping mong bale, uling po to ating masakit nung ating kayong party, mo na pakasi ka ning bidyoki. Pakibalak may kaluguran mo, nung bisa kong lungwal, pero balo mo alayang obra, nako mamangan king mala restaurant, pwede na ko man magbanding king mura. Pakibalak may ing kapatad mo, nung alimbawa mi pakarine, ya uling ating kayong contribution, mo napapakiting mangolekta ko, bang kanita mi babala weking sarili na. Pakibalak mula, reng may na. Pakibalak mula, ring ala. Pakibalak mo sanang parati, detang alang agyu. Pakibalak. Be more considerate. Let us not force them to give if they are not able to give. Let us not force them. Pakibalak la sanang parati. Pero nengkay, potang pakibalak tala ring dakal. Maralas nengkay, akakalingwan damo naman ing mumye. Potang pareti na lamong pakibalak na kay mamyasala. At oy ni inkadwang paganaka kay katamo. When we give, let us not give what is an excess. Ay tamo bibye nung nano mo ing sobra. Ibye tamo nung nano itang pwede pa. Itang talagang apakinabangnan pa. At itang talagang tutong manibatan king pilubluban tamo. Halimbawa, may salanta ya ing Bicol o ing Cagayan ngeni nga mo na mo. Kay but we ask for donations, malan, shorts, t-shirts, chinelas. Sana naman potang mamyeka, liwa mo itang uling emo ne susulod. Sana liwa itang menansu. Sana liwa itang gabak ne tumpyak. Kay but sabyan mo, tayanda niya mo. Karakal mo polo shirt, 5 man, o teme, biyetang metong. Karakal mo pantalon, 8, pwede mo na yung biyetang metong. Karakal mo sapatos, sa 2 kabitis, pero apulo lang Paris. Kay bating ibye mo itang makangangana, dinan may pang rugby keng kilub, bang kanitay idikit de. I hope when we give not really the surplus. Aliwa mo itang sobra. Nune itang pwede pa. In that way, we practice the real generosity. We are not deceiving people, but we are teaching them to be like us, who is so sincere and who is so generous, even in the very small thing, or even in the smallest thing that we are doing. Kabang pakibalak la, mo sana kakalingwan, ing potang mamyeka, aliwa mo itang sobra. Nune itang pwede, itang atsu, itang siguradong ibatya. Keka. Amen. Talakad tamo po ti pasya, kaya katamong kasalpantayan. Sasalpantaya ko. Kin Diyos, ikpang mayupayang tuto, linalang king banwa at yato, at kang Hesukristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagli king upaya ning banal Espiritu, mibait kang Santa Mariang Virhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king Katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananin Diyos, igpang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum karing mabye ampon menga mate. Sasalpantaya ko king banal ay Espiritu,
King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang Mie ding Mete, at King Bie Alanganga. Amen. Manalangin tamo King Ginoong Yesus para karikya katamong sarili at para karing sablang aliwa at uturang kawangis dig tao King Ebanghelyo at nga tamong sumhabi Ginoo King kekang pakalulu pakiramdaman mo kami. Ginoo, King Kekang Pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing atso karing mumuna ng luklukan ning biye, at para karing parating makakalingwan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, King Kekang Pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing malugod king dangalan, at para karing kapilanman emirinan papuri, manalangin taking Ginoo. Ginoo, King Kekang Pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing atinan abyasang munye, at para karing tatakot mirake, manalangin taking Ginoo. Ginoo, King Kekang Pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing kalulong magsakripisyo, ban munye, at para karing ala na numang idake, manalangin taking Ginoo. Ginoo, King Kekang Pakalulu, pakiramdaman mo kami. Para karing mibibili king paintungulan da karing gamat ning Diyos, at para karing maninton mo king sarili rang kapanatagan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, King Kekang Pakalulu, pakiramdaman mo kami. Betala ka rin kaya katamong panalangin, ding sabla tamong mayang ubye pa kamalan. Lalong-lalo na ring kaladwada ring ala ng makaga nakakarela. Ibuklat no sanang parati ng Diyos, ding adwa ng gamat ating pasbul ka rin king banwa. Bangkanita kaya benala, king tulang alang angkay, panalangin tala king Ginoo. Ginoo, King Kekang Pakalulu, pakiramdaman mo kami. Ginong Jesus, ibuklat mo ring puso mit gamat, patanggap at munye, ban pagdulapan dakat akit o ginumi, manggaman kapilan. Amen.
Manalangin kayo, kapatad, baning kaya kayo at kanakong daon matanggap la. Arapaning Diyos, pang mayupayang tuto. Tanggapanes saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ilkaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamo ikasaplala ating mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ning pakalulu, kaniting Eucharistia, papasyag niing kamatayan na ning Ginoo. Tanggapan mo la, reting ay nayayampang mi, at sopan mo kayang tuki kayang mitnong lugod. Uling ginuya, manggaman, king alang angga. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka iyat antimoren, nayo ring puso yo. makayat na no king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tam. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati. Numan ka rin o ipa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pauli na ning lugod na king palpikasalang tao, beba na ing kayang sarili ban mibait king metong a virhen. King pamaylasa na king krus, kinabos na kami, king alang kapupusan na kamatayan. At king pamanyubli ng medye, pigkaluba na kaming biye alang angga. Uli nita, kambeting sablang koro ding anghel karin banwa, daralit ni ing kekang ligaya, layong makyabe kami ngalang tuknang babye kapurian keka, at ngamingan ngening masayang kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo. Banal, banal at mayupayang Diyos. Mikluyain banwa, mikluyain yatu, ingketang igaya. Banal, banal, banal ka o Ginoo. Banal, banal at mayupayang Diyos. Ikluyain banwa, ikluyain yatu, ingkekang ligaya. Hosana, Hosana, ingkakatas, katasan. Hosana, Hosana, ingkakatas, katasan. Banal, banal, banal ka o Ginoo. Banal, banal at mayupayang Diyos. Ikluyain banwa, ikluyain yatu, ingkekang ligaya. Banal, banal, banal ka o Ginoo. Banal, banal at mayupayang Diyos. Ikluyain banwa, ikluyain yatu, ingkekang ligaya. Tunay kaping banaloy pa, iking panibatanan ning sablang kabanalan. Uli nito pagparalumpumi, ing pabanalan mula reting ayon king espiritu mo. Ban para ke kami manyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang loop king pamaylasat kamatayana, kinwane ing tinape. Pepasalamat siya keka, piraso ne, at binyene karingkeyang disiplos at ngana. Kuanan niya iti ikongan at kanan niya, iti yung kanakong katawan na may daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batnaning apunan kinwane ing kalis.
Pasibayo pepas salamat ya keka. Binyen ang kalis karingkeyang disiplos at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minungko kaniti. Iti ang kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan, mibubu para ke kayot para karing sablang tao. Kaya tami patawaran na rin kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ang misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon mi ake kay ting tinape ning biya ting kalis ning kaligtasan. At layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matangpang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapagkumbaba ming pagamwa mo, kingi kaming ansanang mi sulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong, ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod. Kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Arsobispo, ipasya ing kaya kaming Arsobispo emerito, ding sablang Obispo pariyang Pondiakono, at deting kaya kang balayan at inawos mo ban kanita makisan metong, kaniting banalayo Karistiya. Ganakan mula naman, ding kapatad ning pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyang unabye, tanggapan mo sa naking maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angka. Ban kaya ben ng Maria, ing Virhen indo ning Diyos, kaya ben ng San Jose, kayang pakamala na esposo, kaya ben ding apostol, lalong-lalo na Santiago, at ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian, king kekabanan ing panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, ipang mayupayang tutukagom ning banala Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, magaman kinga ng angka. Anting meto nga pamilya mausta mo ngeni, king ipata mo nga tsubanwa.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon. Ban king kasopaning kekang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan. At miligtas ka ring sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Yeso Kristong, kay kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kanakong kapayapan, yaing babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kainan at pamikasala, nunelawen mo ing kay kaming kayapan, ing kabanalanan ing kay kang Santa Iglesia. Pamayapan may ampon, bilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman, king alang angga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sanang parati kay hayungan. At keka antemure. Ipakita mo ngeni ing misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay hayungan. Orderoning Diyos, kami lalako, in kasalanan yato. Orderoning Diyos, kami lalako, in kasalanan yato. Orderoning Diyos, kami lalako, in kasalanan yato. Yemuke kami, yemuing kapayapaan. Yemuke kami, ing kapayapaan. Yemuing Nyo ing kordero ning Diyos, ing milalako king kasalanan ning yato. Mapalad tamo itamong mayawos tanggap kayo, king banala communion. Ginoo, eko matampang tanggap keka. Dapat iagkasmiay nga mano mo, kumayap na ako. King katawan at daya ng Kristo, isansad na katangan sana, hanggang king yelang amin.
Manalangin tamo. Kinuking Eukaristiyang pekisulwan mingeni, babayo mo ing bieni. Kapamilatanan ning kekang Espiritu, daptan mong masolong sumulong imbyen, karing pusumi at papanatilyan mo sanang parati, ing kaming katapatan keka. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Kapatad, ipanalangin tala rin kapatad tamong mayanguna biye, dinalakit ibat king kamatayan, papunta king biye, kambeneng ginutamong Jesus, amete at tinalakad king bayong biye. Ipanalangin tamo king ing Diyos, iyabe na lasanang parati, karing sablang banal, karing king banmo, manalangin tamo. O Ginu, pakiramdaman mo saing panalangin mi, para karing kapatad ming mayanguna biye, antining kapilan man pig na sandang tupad king kaburian. Patawaran mo nala naman sana ngeni alang-alang king pakalulo mo, king sablang kamalya na depatanda. Uling ing tunay kasalpantayanan kang Jesus ay anak mong bugtong, yaing buklod miyagum kaya, karing sablang sasalpantaya keka. Ngeni king lugod mo't pakalulo, dinan mo lang lugal busal ding kekang anghel ang ponbanan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Dinan mo lang alangang kapainawan o Ginu. Aslagan mo sa aking sulumong alanang. Mi painawan o sana king kapayapan. Amen. Ing kaladwada ring sablang tapatameko na kapamilatan na ning pakalulo na ning Diyos. Mi painawan o sanang parati king kapayapan. Amen. Kaya kayo pong sablang tinagon at may kisan metong kaniting kapag masusyan, dakala-dakala salamat po kaya kayo man. Ing Ginu manatili kaya kayo, At keka antimo. at bendisyonan ako sana't ingatan, ang tabayanan at pakamalan, dinansikan na natetagan ng lubos mayupayang Diyos, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing misa mayarine, umeta na sanang parati, king kapayapaan ng Kristo. Salamat kin Diyos. Sa salpantaya ng ito,